Now, in the Horn of Africa, a significant decision by Ethiopia is drawing attention, not because of what was accepted, but because of what was declined. A major proposal from Djibouti, offering a substantial stake in a key port, has instead led to a different strategic direction, one focused less on infrastructure ownership and more on long-term connectivity and flexibility. At a time when regional competition over trade routes is intensifying, this decision raises an important question. Is control over logistics becoming more valuable than control over assets in shaping the future of regional power and economic resilience? For decades, جبت لنكني أفدق بحري كنباكم نخلينا حتى نعتكم قدانا بحر تخوين سأقومكم تخكل بحر سينكم تساقين تلقم ناي بحر تحرقين شكركم نحنا كم فتحو كنحجزكم نخلينا بمبال تزاري بممجن بلتقنا أفدق بحري كونن سأقوم كورو ناي كال هاجر قبيت أم كحزيم زدليو سلذي بوجن جبتي بتتجا جامد وتصلي Ethiopia's rejection of Djibouti's offer regarding 60% of the port of Tajura comes as no surprise. Truth be told, it would have been naive to believe the insincerity of such a proposal, given that everything pointed to the Djiboutian authorities knowing full and that Addis Ababa would turn it down. Agenda ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝነፀገትሉ ምክንያት ጅቡቲ ከም ዝንፀገሮም ስለ ዝሰድዎ ዘለው. This offer was less about a genuine pursuit of agreement than a calculated diversion designed to provoke a refusal, then to shift the blame onto Ethiopia by portraying it as a source of regional disruption. Yet, a landlocked state of more than 130 million people has every legitimacy to demand blah blah. ዝንታይም ዝብሉ ዘሎ ጅቡቲ ትፃወተልና እያ ዘላ ደይመደይ ኢሎም እዮም ንሕና ከም ንነፅጎ ፈሊጦም ነዚ ሱሳሚታዊት ታጁራ ከተማሓድርዋ ንዝብል ኦፈር ዝሃቡና ንሕና ክንነፅጎሞ ምስ ነፀግናዮ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ዘይ ትብሎ ዘላ ዞባ ነከተበላሹ ንክፅይቕን እምበር ብትኽክል ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝደለየት ኣይኮነትን ናይ ካልእ ልኡላዊ መሬት ጎቢጣ ክትሕዝ ስለ ዝደለየት እዮም ዝብሉ ዘለው. ስለዚ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ጅቡቲ ደይመደይላ ተጋልፀና ስለ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ክበሃል የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለው. ወልዳን ጅቡቲ ንኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ጌርካ ዘጋልፁ ሓይሊ የድሊ ተደጋጋሚ ኣነ እንታይ ይብል ነይራ ኣብዛ በዛ ናተይ ዓቕሚ ኤርትራውን እንትኾነት ኣብ ደገ ባሕሪ ክንጥቀም ንደሊና ብላብላ ክብል ከሎ ስቕታ ጥራይ ደይኮነ ክትገብረሉ ዘለካ ኣብ ደገ ባሕሪ እዘን ተማልዩ ልኡላዊ መሬትና ዝትንክፍ ኣይነፍቅድን ኢና ከፊሉ ክጥቀም ንዝደሊ ግን ኣብ ደገ ባሕርና ክፉት እዩ ዝብል ፅሑፋት እንተዝገብሩ ወላ እውን ብቪድዮ ገይሮም ከምኡ እንተዝገብሩ እንታይ መገበረ መስለኩም ንብልፅግና ክቕይርዎ ይክእሉን እዮም. we know that እቲ ብልፅግና ክቕየር ዝኽእል ኣይኮነን ኣጀንዳ ናቱ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ ንሱ ደይኮነቶም ኣሸቀልቲ እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ. እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ነቲ ንሱ ዘታለሎ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገድን ብፅሑፋትን ብገለን ገይሩ ነቲ ንሱ ዘታለሎም ዘሎ ኦዲየንስ ገለገለ ሰባት ኣለው ነቲ ሓቂ ዘይፈልጡ ኮይኖም ደመሲልካ ይብሉ ነው ኣይፈልጡን እዮም. ብዙሕ ስቱፒድ ሰብ እዩ ዘላ ብዓለም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘገድሶም ኣይኮነን. ስለዚ እቲ ዝርእይዎ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንክንደይ ሰብ ከም ዘደናገር ክትፈልጥ ኣለካ. ዘመነ ሶሻል ሚድያ ሎሚ አርቲክልስ ሪሰርችን ሕግታትን ፖሊሲታትን ሪሰርች ገይሩ ዝርያልካ ሰብ የለን. ዋላ እቶም ፖለቲከኛታት እየ ዝብለኩም እቶም ፖለቲከኛታት ካብ ኖርማል ሰብ ንላዕሊ ለይዚ እዮም. ስለዚ ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ሚድያ ናራቲቭ ክስዕሮ ክትክእል ኣለካ. ንፀላኢኻ ብሓሶት ፀብለልትነት ክህልዎ ዕድል ክትበ ይብልካን ከምዚ ጅቡቲ ጌራ ተጋልፆም ዘላ ከምኣ ጌርካ ምግላፆም ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒትን እያ. ብዝኾነ ብልፅግና ሽጣሮኦም ኣብቲ ዕዳጋ ክወፅእ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሕምሞም ኢና ንርኢ ዘለና. እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስን ቃልስን እዩ. ንሳቶም ነገር ክፍዕጥሩ ይደልዩ እቲ ጉዳይ ድማ መመሊሳ ተኣብዮም ኣላ ማለት እዩ. ናው ኣብቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ናብ ኤርትራ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክወስዱ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ሓንቲ ጉዳይ እና ሞተቶም ትኸይዳ ኣላ ኢልና ኢና. እዛ ናይ ባሕሪ ትብል ዘላ ብሓይሊ ክገብርዎ ከም ዘይክእሉ ወይ እውን ናይ ባሕሪ ተኽእሎታት ናብ ሞተ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ብፍላይ ማለት እዩ ሓደ ቁሩብ ትለይ ኩናት ክዛረብ ዝኽእል ሰብ የድልዮም ነይሩ. ሰንዓፈን ኣልፈን ባሶራን ተቆጣጥረን ባሶራ ላይ ታንኮቻችንን ሰቅለን ባሶራ ማለት እንግዲህ የኤርትራ ከፍተኛው ቦታ ነው። በምስራቅ በኩል የደንከል በረሃ ነው ያለው። ፊት ለፊት ደግሞ ከስከስ የሚባል ወደ አድራይ የሚያወርድ ከፍተኛ ቦታ አለ። እሱን ተቆጣጥረን ነበር። የሐዘሞን ቦታ ወደ ግራ ትተን ነው ያለፍን ያለነው። በአድዋ አቅጣጫ አዱኸላና አረዛን አልፈን ክሎስት መንደፈራ ነበር ውጊያ ሲደረግ የነበረው።
ባራንቱን ተቆጣጥረን ነበር። ባራንቱ ተቆጣጥረን ወደ ተሰነይ ሁለት የተቆጣጠርንበት ሲያሰኘን ያዝን ሳያሰኘን ደግሞ የተመለስን የኤርትራ መንግስት የሚይዘው የሚጨብጠው የጠፋበት አይነት ሁኔታ ነው የነበረው። በእንደዚህ አይነት ወቅት እንግዲህ አንድ ነገር ሆነ። ይኸው ምንድነው ኮማንዱ كم تريو زلهم زي نتهم نبلتنا كادرتات لك نتكوينات بفلتن نطبق بمغيرو كون زخلم كويني متيوم زلو that's why دما ببزح الشهر تقبروا زلو أبتكزيو كوينات نايتيس أنشو من تكسا كلتشع زنبرا بفلاي أنا يرترا ببزح كفال تغوصاص إرنا كم زنبرنا يزنقر زلو يزنقرم زلو مباسيرات زبر خقوبنا يرترا تغوصاص إرنا كسكسي أدغيا حبتك عنا غيرنا بتحادو وقندما بعدوا غيرنا سجيرنا ني عدو خالا كبابن عرزان حزنا نام من دفراغزنا كنكيد نخيد كم زنبرنان بمتحتنا يرترا دما تسنين بارنتون حزنا كسا بارنتو بس احنا نيرنا نمنكس يرترا دما اجنانيقنا يو نيرنا سلازي اكم زو غداي كلنا عسب نمحاس ترايو كغبر زغبو ግን ፖለቲካዊ ውሳነ ስለዝኾነ ملسن اتوم مسوز نبرون ندحريت كملس قديدومنا إلي دي شتا زلو نملس تبيسو نهو حد تبيسو نتقارو أصليو نسو سلطان كركب من هالبعد كوينات تتغيرو دما شمات نخركب انت تخايلو دما نتانا يود ورده بوتا نكرخ با بريزيدنت كبهال سلازدليو سلازي أبي أحمد حلمنا تريو نتحلمنا كان متكبر قال قالات بمدر باي نيرترا مكوتصار عبا جام كقبرل كخلي انت وحده ونتناي بروباغندا ماشين ناتكا قرب كتكبروا له زغل منقد المفتار نتكوينات قالوا كيلاتاتون يبلون يرم ابي احمد نابي يرترا بزح نقر زي فلط الله ويمزلو جنرالاتون انتقونوا نيرترا يفلطواني سلازي اتون كوزليو ناي قدم وقخ قبرين دعريلو ناي تقارو جنرالات كدلي ويمزلو يعني تقراين سراويتنا تقراين كدلين ديو سنت زي رخباقن قالت ناي تقارو جنرالات انت وحدنا يرتراز فلطو نشعبيا ونكفلطو زغولو يدلي ونيرو صادقان مركابو كومتات ما حد جنرالات مركابو دما كم حد عبي نتي كغبرون تحر خوينو عامل له مال يكون كغبرون تخوينو كن كحجزو زخل نجر كم يوم عين سبات يدلي ونيرو يمزبلو كيلاتات اما هارتنا تودي ولا نتي ناي ابي ناي كوينات بلانات زتنتونو شباب زبلوي سلازي صادقان تابوتاتيا تلابيسلو انت غونه ابزيا اتزربا امنا سلد بزحت انا دس بلتني ابو ኢትዮጵያውያን ናይ ብዙ ኢትዮጵያዊ ድምጽ ነዚያ ያትመስል የቀይ ባህር በር ጉዳይ አንድ ስቴት ከፍ ማለት አለበት። አስ ቦሪንግ ነው። አሁን የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ ይገባታል ሁሉ ቀን ኢቲቪ ላይ ሁሉ ቀን ፋና ላይ ሁሉ ቀን አስ ቦሪንግ ሰለቸን ሞቦ ነው ነገር ማድረግ አለበት። በተግባር የሚታነቀ የሚጨበ ነገር ማድረግ አለበት። በባዶ በሌላ ነገር ጠፋ ቴሌቪዥን ላይ ያወራል። አጀንዳውን እያጨቀየን ነው። አጀንዳውን እያበላሸው ነው። سو أسد شيخ منايلوم كم تري وزلهم نقوم شتن بحر يقبعنا يفتحنا قال ما مبال مرة مثل شوي قال أنا قررت لكم قبرون تزي لدما وحينكم ما سجار يزبلهم زلوا حجي كم دوكمنت دما بزجيرهم مالو تزربا نوع أصل شيء ناس ولا زلوا انتايو ቀጥሎ የሚጠቀመው ደግሞ ቀጥሎ ያለሚል ግንዛቤ የሰጣው ውሳኔ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ የሰጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም። ካቢኔ ልማትም ባህር በርም እናሳካለን። ባንዳነት አይኑን በጨው ታጥቦ አደባባይ ይወጣና ባህር በር እንዳናገኝ ልማት እንዳይመጣ ለማድረግ እየሰራብን ካለው ጠላት ጋር ወግነው ኢትዮጵያን የማፈራረስ ተልዕኮ ተቀብለው እየሰሩ ያሉ የዘመኑ ባንዳዎች አሉ። እንኳን አሰብ ቀጥተው እነሱም ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም የሄዱት። ስለዚህ كم تري وزلهم تزربا بمراحل درجة كنا منتاي كم استزربلون كم استفكرلون كسب حجرما زغون يكون وسانة خجبراي كالون ترايد يكونوس تزلوا كنتات مليسو تسكول كل زبالة مخانين عن رجالنا سلزي هذا نجار ترايو عبزوان زرزلون رتقول دايتي نبيجت خير خل إذا ما بعد درجة بس من تايزة هذا اللي يمسولو زلوا بلتقنا أنت كجبر خل نبيك خير خل مسكينات نيران بزوجة هذا اللي معناته بتو سبونسر ناتهم تقندي نتي كنتات زمكمول زجبا
بجنزب تراي يكون بصوار تراي يكون دبلوماتيكال كافر كجبر زخل نخل الشفان كب زخل فاينانسير نخال أورجانيز كجبر زخل دما كم تري وزلهم بتدقاقامي إمارات ينيرو إمارات دما يشلطي لن تقول داي نعو كفي والله سلازي كم نريز لنا نساتهم نزا قد دايزيا بزا حجز قبرا انترفيو تريهم ما بزا انترفيو حجز قبرا تمليسا خمزة لا تارسي تا أجندا كقد فاكم زي دل زلون أتريرو إيرتراوي قلق بلا يدلني زلو سلدي تواسو حرقا سلو زلو جن تا أجندا ألا نجزيو قرب أزريقنا لنا نتا قد داي قرب تلاقي قديفنا لنا جن ألا بتابوتا تملساينا زبل أمتينا نرزلنا سلازي again this should not be زار سزي بقول لك قداف زخل ويون تسجيرك خيط زخل كيرنا كنوز ديبلنا